no fit tamaleba no fit brekum domas bebre bianko and they trip no ha yes kasa anko nhia beyond Kumasi na anka ama no correct nti when eyamfa so dia eba forever and ever nti nya fe na we na ye na ti se na we international airport fine kosia dia ne ebeye in the next 1 2 3 months ni nyina mampo adodo na betimi aba opeso fly from here to all other year betimi a fly diako dia na efese me ko Germany ana me ko na me drew me fa ka do ya plane so me na me ko ye nyina na be boa yen so I'm not interested in you see any international airport abesiwo hwehwemu aye kakra ni meters how many ni run the tours no it means say even with this they can still fly yeah mu nyina say be that sorry ochine ya na KLM eba UN eba Ethiopia eba Kenya eba Brussels Qatar no many Emirates AC baka kranka and I say we go to Kano crown and shedanya we be online sometimes could do be hu be airline mienu miensa bi penisi yo yes because daytime we waka baako currency ho everywhere you know baako be but land Ethiopia na hwe your transit to Ethiopia na hwe you could count more than 50 airlines in CCO mu nyina prepare to akọ the passengers yes wow nti baby ebi mo dru no any baby afi na starting you can say sign di ehun achinye bebre okay ade bi ba na ye fa ehonhom na ye kra enta achiri na yesu ni ye ban na de edu ba bi a areho hwese bonka bi da tafo ya sas ne bonka e fe no drain no aye nyame adoma bible sia waboyi na wapone kakrama secondary city ye me buy me adikan aye baako and nine bi eno so akese me gusu ameya within the next 1 month or 2 ye beti ensan fini nyina okay na hindro no mo ye baako bi ho aye e bi tom no mu wu kofo adan e be dwiri nyina ya ye na sese containers e okwan no so yi ni nyina no ru baako dia yi ye no wakoto snap ni we abegina ayino abo assembly ni dua abo assembly man ni dua so de ni yire ne ma e beda ase ayi ni container adwuma na ye no so is over 40 billion drain ada ho over 40 years aye be ya ma na edidi ni pe tomu wu chese omo wo ho nyina je omo ho enje ye sha ase bosome mai ko be ye adwuma na duru ono nko ani container no wabodua the assemblyman no ne ma bedase na se kita sa esu ni banya da ba na o man be ye be development be ba ye da ben enioma bi wo ho no mu Ghana ha ye yi ani afri so because we be the buyer politics yes yet krom ha and about 99% of preparatory schools or private schools no omonya canteen compulsory is that yeah. That's true. And who is talking about it? That's true. And here will be mammy and sanka school fees in a cobetina bomoded in Colana. But the daily canteen of about 12-15 cities in some schools, in Colana 50 cities a day, snacks, pocket money, they do a crown, Colani were into Mamonco. Because why canteen compulsory. And Kubitima Rediani will fear the man and mana momako. And Sunday, Yaw Boamah bebre. I let him Tian Mamma lady come up 5 6 I saw Monsem. And so I said that continue composite. And who is talking about it? And Nyama be a dear Nyama Yankasi who train and Bianca was because the be politics. It's true. It's true. And Tiabesre. It's true. Yenya or mine who do. Yeah. Yanyum ni BBI ya anthem ni pledge ni BBI e cheba bi o man fibo ebi mo wuko ebi mo du amu moja o e chechi bi mutu mu o ye edu yesu de na ye yen pa edu yesu de na ye yenye hu yen pain super BBI politics yenye hu everything is politics general to form well na de na so obi so adwuma be pra isu ota ho ne hwehwe ni magu gata no e kwa na tine lokwa na aka ade cha na ye big problem nti yesu ni emban no na de hwama menso no ene se odi amano ne bedidi Ghana politician atem wo yesa na makoma ya miya because enioma na ye wa ha no wo ye wa abrochire obedam aha so ye chi na e beka se utiri mo den krom ha de be maye kwan bi ewo infinfin ho baabi scraps for no bedu ho no afa left afa right and the secondary city me predecessor okay or ye free
okay was the Beboni road no okay opanyini mahu sa kwan na makoma ya me ya kwan no ye be 6.something million Ghana cedi 2 kilometers na ehu ko tada en ye scraps for na fa kwan left and right toda gise car no ba akugina ma be ubes ko na wanya kwan akọ kwan na egu ye no fa so bia ye say enter traffic so ena na efiri ahembo no mu ba no obi kra sheda o ma ba sheda ba hin containers o mo de o tools agum onya chile na ho na okopake no abujak no ye na car no ho be kwan na ya ye na kebete traffic so tafo traffic honey trailers ne honey packing no ya bojak na oil sonigu kwan so o ye na car aje container ne tools gum di shame ho ne enkoye no man's land busumi ni mi twam afi de omo de ade na omo de so adade no ese so omo so car no ndi ho ne ya be so generator no na ya so machine na kwan no so kwan ni ya well the on the streets oil sonigu so na me packing me car evident dia ya na abeye me kasa we man tumi ka anko ye ti o memu ha ye we mu nyina freely still the cassette ya politician ye den biom because nyoma na ehunu abroche ndi ye se de bi ba mbubu etuo na akunye ebi ni se ye adwuma ba 40 billion na ono ni container ho kan na obodua ebi be si ba abroche ebi ti be si ba abroche nti yesuni yamba na edi ye nya kese sin any other but ye hu kwan edi ye ho faso na be si ne mifia kwada so hye mu as a people we ni on pe we sentini we angunani we siremni ye gonja nti se mimbu ni pa bia ni ochechiri gonja na wen okọ na me na meka no ochechiri kro no kro ma wuko nti die nyansa pa ne o mu se enne ba bia wiase aduri we ni wo de beko konfa no je o wen okọ kofo bi na be chechiri ma yan wuko yeso ya mfa nko ebe jemu ti mu mienya odo kroye eno wo tumi kese sin bibia odura broche anika keke so obi anamu ko ba ni wana wa obi hu adaje covid see ye hu se na America for fly airline be fa nipa ba ku minukrafi krofa ma so de okom krom patriotism black stars e bo match ko no bitia na black stars there no ma ye na scared it you mka fan ko sia after Afcon black abo match biom unim aban adwuma yani ba ko ka o ma ye bo no ko pension ko pension as a politician obi din ani esini so no correct England he for na facilities in terms of sports a chain Krobi England where ka waje saying it's true waje baako finance ba ko biom da after 66 the last two World Cups Italy okobi facilities America nom Spain Argentina nom na asefo Brazil what is so special about football a passion abroche team na ewe no still e hoye ma and na me kotoko me ameka ho bi me nkala sa me ko kotoko match because your modern but ensi wa abroche me team ba ko bi o Germany Darmstadt worry de bia park ye ma yes patriotism of course sa bre no and I was saying ka Arsenal den ko bi eja support community ne dia ye dia o say ko bi eja support yes true that's nice enti no we no munyina ye nima bi edi ye nya as a people yeah no minor obi a ni ope that's true because ni ebeye bia e mfum wo ye nipa no it's not a big deal but that of the politician and obi ebe me tie ebosu me je 5,000 me chief director GP same me finance GP same and other top omo GP same enso so bia o na ye do be target me nearby MC exactly political position is like a candle in the wind hwan ko me ko adechinye ya na me ko technocrat no owura adwum no 26 years 28 years obe rise ya ba be penye nya benefit akese until age 60 but people think say politician mum na sika ni nyina won ho quantify aban adwuma efo na say ye crowd a local government can other areas CG one kuku kasi we adwuma penya GR one bisankrofo salaries bisa na hwe mate lord nyo man ne ho do airport no efe mate die ne be ya airlines akese ne beba ye nyina ya nwini mom ye misa bisa se de anape why cause ba ku mienu miensa ye be wie ni ye hu se ye ni se ya
akese ne ba belande e ba yen ankasa na be ya mayen. Okay. Then the Lord enunsa ena yetene nka no MC e wotafo na menu say menu akache Lord say they should enforce the law as leaders. Na yebedi so we one for odi anka ho one for odi anka ho messages na eba no or say tell Lord that he is making a good point pa and I am really enjoying the show bright na odi we aba mamenko Esiedu honomum Esiedu Kumasi airport and a Lord they afa ye patriotic yeah and kasase politician or kasase politician no one kasase politician good nti mama me be me nsem no bebre and then ke bomb wan ka me beto no but kakra bi na me okay once my family me ade me su program no wie ade no there is no Lord the we are something in our account there's no need Lord the we are something in our account me there Yaw day yes and I'm the Delta airline from Canada US to Ghana and some now all can yeah me ka say me ka bi na wo hwemani a me be si Kumasi airport me bo mani me su airport ma me busa am say adan unim say yaw me tu kwan bibiri almost every 4 months yeah go yeah Lord that carry in the program. first time oh yeah and when him tafo hono so my youth organizer o hoda ama na ebom no yeah ne bom okay youth organizer minim tafo phone we ba wo de minim da ba na wo kasa no ama oni agene ho pa on enti men kan sem bibri but dodo no ayeye ne aye mpanimfo no hwe by Professor Mills na political dynamics no try so best sane kakra enti ebra okobie anyone offer Europe o mampanyin dada akofo papa in start when timi awie me na me bewie ye timi ne me enu nyina ye ba betwa ahoma no eba sa both of us so the left and the right no nyina ne edin kabom na ede aba but ya papa we ba ye no ase ne de ne ye different kra hwe Kumasi airport me man historical background because that time na me was assembly I started somewhere 2013 and he started here mo hihye Kodwobonsu okay ebra Professor Mills sorry John Mahama de ne buy or de ne buy Kumasi so on Mary Blandi Kumasi yeah ti so where Rotary Park sa kejeti yi buy na Kodwobonsu na de buy and we so buy airport me kai say inaugural you wo KM Kro ka ho asem ye mu bi kra kan say ensi Kumasi for asase so e wa ya aso ase eti omo mpene ma yenye Thursday Kennedy kan be kan asase mu my demarcation say Kumasi airport e wa sokore mampon municipal mo de anye KM media yes enso so Kodwobonsu de ne nasi form ase no kwan bia so waka say oba be reblandi asante man no ye de hye ne de obeye and what the year ni see or start my friends say run I think 20 runway no 2015 yeah I think number came me kai first I got a cut sword no I think September 16th 2016 15 and no cut first phase yeah runways no yeah or the aeronautical ground lighting ne bisi so say be a flight be ba na jo yeah na jo started say de ade no ba yeah eno achi 2016 and also say no ye o dia exact month na me kai by date ni dia me kai se na ye and also yem say 15th or ibibisa and also John Mama say akokati another sword said ye be ye you design ya honorable kai nyina e wo you say aye edifice ni nyina ye John Mama designs the time no Kodwobonsu no ma ye say design we nyina omo pay contractor e de dwumadi ni share ni sasa contractor ya wo ye kageti ono an e yes ade yense se bi biara wo ho na wo bia wan ka ade kura John Mama na bia won ne ham na bia won frem Kodwobonsu de o se nka invite no ma na betena wo bi as former mayor no be witness bi keke ba we nyina ni ye hunu bia e be de ne ye ne politics ebeka say also da akokate ye no complete akate sword bebre ba ye hu se bia waye so what did you make on yes
enti mumma said ye na minu aketo yi kasa yi mani agi bebre me fra minu aketo go minim se wunya 65 oh yes mumma ye fan kabo munye ansem betra mi presi bobie ipa bia ya de pa masa me di wachi pa ahwe wunwuma ye because mani agi wo ne I say on mine show akuma mu pa yenye position no ntia no o pa isa wo besuma nka se o se tafofo so mu yi mumi yemfa do sa anya ni ehunu se ehunu ade kura anya bonkuma ye nifa anya ndi se ye MPP enke yemfa do nye ye ni enya se ye twitwa ye nantini no ne ade no ti sa ade aba na ye wa wura no na de sa ne ma na bo eya mo times do usuro se wona ne be kasa de nanso so to da momfa nyansa kasa bi nkasa nkire mpanimfo yes enyansa kasa bi nti se de me nkasa bebre ni ana ma me nsam ne bebre kana be politics ba my honorable why are there mate wakasa chima kuma wakasa na to na was it papa to a politician oh yes why are there media join for so long oh yes media man oh yes omna di anim kai omna so yenza so yenza me president we the correct appointment by the Kufuado aye no papa no de buy ya kan some kan me beke kan president so what town president so what town no crepa why dey pa yes kasa no makoma to ye ne dey see do KTK oye now your former organizer regional youth deputy regional youth organizer now sabe organizer mra na so amene tafo bom no mebo youth organizer okay na yeso a veteran politician ba and we dey nyina benya 65 years it will kasa look at him yes still strong yes and na your former assemblyman so yes me crown the longest serving Uswami wow dog ba me mra ho no mo Kumasi airport any attitude me da se bro to serebo e kan sa se mi so obesere Kumasi obesere Santeman obesere obi bi obeyisu airport no se yenhwe ajapade no so ye yesuban ya me da sibiem na ene de na me ba bechia o tewo na ma bechia mi report me na conversation baby akofa no a very good one me certificate record street Kumasi airport no e betimi afa international airline se utukwa kwa manone a airport nyina anyepe okwe Emirates airport ho uduru New York JFK airport ho uduru Washington airport ho a bitukwa na anu yi me call Delaware USA to be for JFK 2 weeks ago Delaware for so airport e wo ho no okwa America na ka Delaware almost they are the first state the whole US nyina no omu nya state edikai e ho ne Joe Biden e krum omu so airport e wo ho no ba nya international airport international flight ABC ho entimi nsi ho omu airport Delaware for airport and international flight just a drive about 40 kilometers eko Philadelphia and san wakofa international airport international flight na even with that emu egu ahodo na the airport be ebeka say international na say international air facilities the key one the runway yes elukubitimi esiso and omu international standard say Kumasi airport no ebetimi afa most of the aeroplane firma na no den eba except the wider ones yes your friend Boeing say den air cargo ni sa na ema no etimi sisa a car system na no bi na intimi firma into the usual plane na Ghana na Ethiopia Airlines Kenya Airways Egypt Air dodo na no size ne A330 ni nyina betimi aba baba kubi na Dubai for the buyer umuma Ghana ni be the buyer no de intimi ma and sa plane no ama no ne baby bebre so intimi nyeden intimi okay so gogo sesi a
Birmingham. One of the second largest city UK. And that's one of the biggest cities in UK. But omo honom no plane be bring to me den yet international airline. The American say yes you die nie. Moma yensum. Na ye mo ho ban. Na se ye amye ni anye de ye wo na da bia no se de menua mu mienu adi ka aka no ye kase ye di twampo a ye betena ye dada ma me kan se me si fom me hwe fom me ti plane mu na me ti window na me hwe e fom me bom ani honorable na ni so atata me because within the last 3 weeks me see US na me call Canada. I came back to US na me ba necessary so akofa wachi elupra kontu me sa go back na wo kosi kronum efom na ato ani hwe fom na wo besi Ghana na ato ani hwe fom a wan cheche ore pa boga obesu misu bibi ka cham say nti wo se betena ko misi no I still have a lot of business to come and do we ni here say dey beboa wo to ani hwe fom the American say honorable ne minua senior keteke akani nyina de nyame de adom ye nie moma ye mo ho ban say we na ye ya same ni nyina up abrabo no obi ba ye duru ba bi no obi aba abeto aso me papa we form for liver because secondary school any more than I have struggled now could a PhD ne de keka ho sabe me ma nyame de ache wo mu me mpa ebo ne se umbaba ba ye emeritus the me aya koduro no omuma ye na times 100 we should be the mindset se Ghana ni bi etirim de obi ye ya wantimi anya nkoduro no at least sua no hwemfo so awoye e de nti na wantimi ancross this bridge let me go step further ye nyina age we di tum se ye be yire ho aboye ho modern ni akwa akoyanima Ghana will be a better place because or maybe any who more destiny kruma boga me koye me conferences here na me shedem on my ekoko we shedem sa hwan na ukone ni kodi nkomo baba yara wo si yaw abrof nu hie omo na chi omo kro mu mfiu na nkofu isa no mo tie na me say mfiu nti ne kakra na yen show leadership na niema ni bi wo ho a we are there nipa beka ho asem honorable kana katu a woje no eno na mamfa ma ade no me danyame asese na politics e wo me tirim gidi but at some point in time me call grounds kakra ko hwe the way from the city no me hu se no nipa na wo form no o mu ye wiki dan o ma ye nim o mu osoro no enti me shedan waste me time bebre honorable facha me 5,000 Sika MCO Municipal Chief Executive BC ya boka pressure dana stress and there will be a weekend omo obeko ye beko ye from adoring ne ne bayare me board chairman honorable Carlos Ahenkra Tema West MP o chi etena ho na day bi o yi ni pay slip ba na phone so de kire me honorable do nimpa gradually imagine about politics exercise no cash was spending every weekend what you see chief executive to frame what you see weekend be a man ni kura no me spending not less than 20,000 if you mean that a fiada enkopem kwasiada and me twaso senya me yira nkama breaki me twaso bi one of the reasons here one contest bi no yes saying omo di onim no etoda bi mu communication ti amaya dwena ye wo ma wo mu no assessment ba wo be wo ma emodin oman no ene de yewo Kumasi airport aba ye mo ho ban said de kakra kageti aba yi de ka ho no so umugusu aye den ye ho adwuma ye nyina wonsom ene nipa se ya nsomu ye ne ese ye puli ye ho te se koto de ni bia da bia no be ba ye chi ubia beka ye ntu kwai akontuo ye baboga yemu de kwaye nkoya adwuma yekonante ni akosua de ni edi nkomo me call Toronto
na mekɔhwɛ Ghana fo a eko sukuu wɔ hɔ ahokyere a wɔ mu kom no me maaye no na ma ha se send message e de ba fi mpakyɛw ma mo pɛ sɛ mo ba no mo nto mo bo me school mate a ye was secondary school no na school prefect ana na me an assistant wa ko Toronto since December otua obi fie ana waje single room near the ama no otua $800 a month boga single room no et say ebia ya studio ha me no watene krom ho 4 months 5 months ni 5th month ni unya adwuma nya da afi me kwa me ne nam you do construction sir say please I'm looking for a job boga enye easy me tiwe kwam de me a me bowura honorable fie a meko news and yes meko una atie hey yenkodidi wo fra unua nko a yo bedie nko a de obenya bi awonti enipa ni wura ni fie no aka ne pono ato ubom no otweniti no oniwa ansa na obebie ko obefre police ami abechew adenti ni anya adwese ebe yo mawe amana yeyi yes true emu oya se ukona no omo engage a esretiefo ahwefo adofo Ghana fo politics ne de ye be den ye be ye be du ba bi a ye mfa nto nchen na ye nyina anwene oman no ho na ehu se ye ba praye ho wi ba ko bebu ye kaboma ye betima na yiye na America fo ko du ba bi a omoto politics e de twene edwene oman no ti ene Mate na futu Mate me baff last na it say 4 minutes be near the wie teacher constitution we are mo say we thank God na Nando Danko Akufo da beka mampani wabeka eye otumfo ho no ma bie Kumasi International Airport now say about development here eye NPP na eye no more lawyer Derek eye state attorney ewo Western Region second day or say the NDC man in your studios wakasa ye pa emono so de atache makoma or say wom say Lord kasa ye no ye din da hono ma wotie Lord na ye NDC gentleman no so the source na ni ajepa or say devoid of politics let's all build Ghana together or say Tafo is my hometown into Lord Idunsa all the way oye state attorney wo Western Region Takrade ai edi Lord mamemra na yen wrap up afutu ayede ma ye ho kakra Kumasi Airport any other issues na yemfan wrap up me da sepa me da be jafo nyina so as first time meeting omo nyina ya da ozi oman no nyina ya maya yes me kai me ya bo mi di na me start here adwuma wata foforo na ya be call flag bearer elections na me declare ma Baumia station here yes me kai na otia and you try video no near the to and we say obi onu nso ni Baumia o ala so say Ghana politics na ya fundia na nke ko fo bi fi salaga zombe MC watafo no kana sa nipa ye kenzo ya madam fo pa o wow you know nti e kirewo se nye edu ba bia yetie na me ka kire mo say I will prove them wrong me ba say me be ye adwuma matina pankro for over 21 years but na ma wo me manyina radio nti a she call pankro estate and the nyina call me ba kruma 201 202 na matina honko na matina ebesi samrenti adwuma no ne ye ba be ye yes ampa so nyamedom ye edi ntwe na ekoso say no say dodo na no district ni municipal na yen offices yes wa utimi ye ntempe office the easy for abatafu ye municipal na chi na ye convert classrooms ni bi de ma omo as office okay in fact my boy no ba say si enya asase ma omo a ba be si omo ankasa dan okay see okay you know ka say the 3 rooms bi na ye ama omo okay na chi na ma bo ni di ntwe na ekoso pa na me hwe se de Colano between the ages of about 18, 19, 20 almost register na mesha obia mama no register no nya kwan na onche na koso ye tafo ye nti boni bia na Kumasi anso me share dante say di ntwani mu no say bia mo na monitor from last 18 Cape Coast and ya tiki kriki kakra or Cape Coast North constituency but for now yes hono no dem say di ya man nya saa na we nya de say de ntokwaba di ade ba ko a amanfo nhye ne nso ne say edu ba bi ne ekoteki decision na oni wa afa nyam na me kopa adwuma mo bi papa
Yes. But saa nipa na no so ni bi mu no. Se politician ne person ko di bone a no wa use mo. Person na no aye ko eje so by election. Bi man ko to dwan. An ko gina nsu ana ko mo bia. Nsu sanso no ba be ko adium so. Na ne ba bi ho. Na ne wo fa ase bi ho. Mamundi Tambia, obi interest. Me de bia me ka say, ni nyina udi obi echi din unua cry because of politics. I think Adafo Frebeka no so say because you declare politics ni nyamesom. Yes. So try and try to so hwenchen because nyamesom. O di uboni ase de na mo kan. Wo wa free here mu kra abo obi no. Oni woni na ase bia o. Officer wonu wia mo ene wa beji bi. Yes. Oni woni na ase special bia say ene na munya na me na Lord ma me fa fa. Yes. Officer e yaban sika ena wa wia bi na. Ene wa ma make it to abi. Asema na do kan say so person unya sika anya maban yi mu. Tamani e WSTC ne ye de ho pa o. Ye wo radio mu ne ye de ho pa. Ba ene ye be gi we no. Enyamre. Now you cannot plan your life. Yes. So that's why now we're 20,000. Now one here won't even 5,000 for your amount. But baby, I need a free banner. Yeah. Who are 10,000? Who are 20,000? You put me plan this and be and then we see you can't plan. Yeah. Regardless of the amount. Won't mean you won't you for because and then you be cast a lord ya. Nay your buy a cacra de man. No correct. Also by you ma crojin. I won't phobia on say tuntum. You call when you. Ukweyi uyi ni nyina afi mu dia itrimodin ba ebia na nka adwuma na ede hye ka wo but social nyoma no nti say so because hey ministers no dawson adan ko Germany ko ha ministers near 20 abroche minister yesi na yie okwa adore okwa wedding kwa na eko fanuti mi ka say menya yie no ama metu ibadi wa ama nti ode anu be tiawo ebe to abakreti ya wonko baabia no ani adwuma na de ahye na no oye the pressure on the minister here when you deputy obede no aye adwuma eno kan bi na ya na di baabia man numbers no cause because pressure that back for so but regardless of the me kind I think 50 no kind of we can do with it okay na yenyo man no do me the media I don't know baabia we free and tell you an ma lord me ti we e bia 1 year na makai ba ko se me go njani because me fanya hwe yes and tell you anima me no share ye share baby a free family we click e bi kra brabom ni obeboa okra no nye ukrom ni onye yes ye de ye free a chinchin atwa se ye nipa sin obi a ukrom hini bosumo so odua oka because of say we go njani na we asa na obunu ni ukrom hini tuaka say krom half so de bosumo be tuo oka ye nyina ye nkamum yen kamumu na saade na de ehu e wo baabia de ba Ghana na me aju se as ehu dodo ye mi free ha na de oye pa no na nsenya nsensemi ba social media hinsem do mahin na de ko comment section pa yes ni momu de nimba bia me free nyame na de me aba breno so wo de me be ko mi enfo don tena se de lumba ka wo na nyum no mate the Lord in Sao ye MC or Tafo. Mammy Quasi do ho. Na what's it? Okay, Minko Hubi. Well, Maminka electoral commission for yeah. Electoral commissioner. Well, Oma Boamah more than be starting the end, yes. But no, first day, second day, offline, who said, Kwana, Kosu. Yeah. Do ya titi bi wo baby be me nu bi a eno de mani nye ho Cape Coast North ene yete empo wasa o machi headmaster bi our register ankwala bi yeah minor ena tepasoso duabo bi ne ntokwa bi esis apart from eno ase so am ha me ko me hwene de me ntebo ni bi a de ne wo konso a executives no a wo mo girejina ho from both MPP ni NDC no ne political parties cordiality bi wo mo tem na no kra de MPP wo mo organizer say me bona baso pa abi or the Abigail minim de so de Abigail oh a very nice woman but the way on NDC for no see eh no am kra be ka se bia I mean ni bi kura wo mu ana bi kura na de ba NDC ya ba sa na wo se ye fa no se de
honorable ekano yemfa dosa anye because after all Ghana emra na omoto ejoso by election me call ho ejoso for no catch him say man say ye busu yenku o say yes mo ya ho na mo ba mo be kwa agye ho binya asem a nipa na asem nkobo no no on be ni metimi enti de ngina o say me kobo no bi gina odi na am say wow say de be ye de ha de ye busu enti so far so am de meka say but omo hwe ne me kakra bi na mesre say omo mi hwe ne ye I mean, Obiba onya 18. And then the entire year time when you go school, no, records be any one. And their computer, anyone intino, almost record BBA with date of birth, BBA from a Kosa, do a chirisa. Now, walk of four Biba on soon, yes, on coach, did so better about market. Echan was a colane dachi. Yeah. Oh, be a cobobo and your quabro, yes, baby. The voters ID card and maybe and then you may be in tally. They are disqualified. Tiano de mesra of one Obanon so ya will be befana. Chobano memanonco. And this kakra will be the Bemauntino. Now we piano Obana se be a one conquer dia any quanse. Woye. Okay. Media futu kakra me de Bema ye our phone so enono. Yo. Me da say Tommy our GMPC. Tommy our GMPC. So say yaw. Good morning to you all. In fact, Lord Inunsa has spoken well and wisely. You had a peaceful program today. Keep the fire burning. Very peaceful, pa, Tommy. Tommy, only was your phone in a chairman no pay GMPC. Chairman no pay. Doc, not near fan, sorry. Mamenka said Ghana Fapim. Yeah. We a hallmark. Yes. And woman then I will share. Yes. Catch almost say, and your women down up a be a fear and upon non so. Edekopim non kono. Join us. Yes. Me kada be a program women kwana me permanent member. Yes. Yes. We have program ko mu trabucha. You be ma na wo mu hwema nim. Me kwana me permanent member. Da bia no me nua ndisi ni ba akote ha. Na me tin hit the kwa na ma moderate. So far Ghana Fapim is one of the best programs. Hardly Todana even Kurana Bampo was a casket nobody a boom kakra na patriotism. We quite a fast work. Was a Rafa betu Tunijana. You are inti catch a tea for more na yin Monty de Banawino. On my dear. Yes. Now may summarize my seminal so I may magazine idea. Yeah. Yehunko for scaffold na se titifu bebru krum ha o machichiri o mukro. Yeah. Bibi am to na me kaye. Honorable papa ya wakote na sore wo domina sei. No watafo. Francis Quatin. Yes. Santem. Oh you. Okay. So ametafo na matena throughout. Yeah. And then wachichiri crew pa or dominance. Fadi crew. Yeah, on fadi crew. Yes. Mopa. Me twem hopa me hwe dim say papa ya chichiri. Yes. Reverend Obi so chichiri dey wo mfancy. Yes. Reverend Isaac Osebonsu. Reverend Opeye mo achen. Yes. Yes. Oh, Reverend born you 2 for me na manage. Me kai koko anim. Kofi Sapon transport owner bi no so ye bi wo mampon. Yes, oh mampon. Yes. Chifaso pam. Yeah, me Kenya me make you reference we ne say. Se nyame ato wonsem na bibia ba wonsem a. Chichiru kuro. Okay. Na ne the way we asisi kono. Edu stage a kajetia edum eguba. Ne obibia no wo so wa francho ha. Yes. O ka chense wo mfra francho store no metena kajetia na edum obije abada. Okay. Ya fa ekira ha. Kokoto se koko. Okay. Esuofia. Go and check Esuofia market now. The empesa me can say so wanya research ya the bia na ye crowd ye ho kwhye baby a enwai the pace of expansion on my way the way mu si buy no ehu hia sa chenchena obey wadwen say but me da say so ye den oba me da say ye nkwa akire ye kuro no mu mai ye ntimi nya adwuma